Туристичna organizacija opštini Verbas u sotrudnictve z Kancelariju za mladih i lokalnu samoupravu pririhtala manifestaciju Junijski festival, ktorá otримана u Verbaše od 10. po 19. junij. Toho roku na plošči Nikoli Pašiča u ramikoh tej manifestaciji predstavili še i našu organizaciji iz Oskocura. Spred kulturno-umetnického društva Žatva nastupili mišana špivacka grupa, ktorá odšpivala deskeľo ruski narodni špivanki i aktiv ženoh, ktorí pririhtali etnostol. Думаю, že je тот фестивал bardzo dobry, pretože нас tu jest bardzo wielu, a nie lim Žatva i nie lim Kocure. Także widzieli sme i ľudzoch z drugih kulturno-umetnických društvах, a i mi še pozberali v jednom. І вночі правимо, і рано, да буде швидко готове, бо ж рано треба, да буде фрішке. Да не буде замерзівача, або все, nego да буде швіже. І веска так же і вночі робимо, і до рана, і коли ягаля, да буде швіже, да буде фіне. Трудимо ще, да маємо вело файти, jedzenia, da wszystko nasze rusińskie ukażemy i tak z nowego już teraz, co więcej da mamy, to się trudzimy. Zo s nastupami folklórnych ansambloch zakončený junijski festival. Zo z toho, co ukázali, môžeme povesť, že Kocurci dobre predstavili Rusnacoch a jak hvaria repertoáru aktivnostcov u nejchodzacím perióde dodatno prešíria, že by boli porichtaní za všetky manifestácii i stretnúca, ktorí prichádza.